Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ngamit na kasting mapaspasama ka na tayo. Bagyo manan, bakwit tayo manan. Kastibat namin tibalay tayo, tatang, nanang. Ruel, pagkunyam na kita kakabsat mo. Aya, ni Aling mo Lydia, ni Henry, ni Nilo, ni Gigi. I-prepare dan. Dikitim lupot nyo, isalipin nyo. Tapos nila kasi sanda mo basta. Tagbakwit tayo. Imbilin ko manong Nemi, iti anak ko ngayon na unangan ni Rohel. Napagsaganain ng digiti kakabsat na. Simrek nga rod manong Nemi, ni Rohel, iti kwarto nga ayan digiti kakabsat na. Kabayatan, tinapigsa nga angin kan tudo, iti dahi nga napigsa nga bagyo iti lugar mi. Hindi dito ti asawak nga ni Norma, manong Nemi sa gana namaten digiti arwatan mi nga duwa. Kalbasan na, at dalam nga pukpukaw kada kami. Celestino! Umakar kayo! Derekano! Diyan barangay hall, diyan cover court, agbakwit kayo! Basta na rod tinaramid mi manong Nemi, sinanukusok mi tinapigsa nga bagyo angin kan tudo. Iawaw mi lang sang kapamilya manong Nemi nga marpak nga sanga, ti kayo kat matupakang kami. Unusan kat mangrugin nga may tayab dagiti bubungan dagiti balay dagiti galba nga tumayok ket matamahan kami. Ngem kang kanailata manong Nemi nga karkarag kami iti kanasya at panagtarabay ni Apo Diyos kada kami nga makadanon kam kuma sa covered court nga awan ti dakas sa pasamak kada kami nga sang kapamilya. Iti taliyawak manong Nemi pinanawan mi nga balay nakita klatan ti panakaitayab ti bubungan ken iti panakarpuog na gabo iti kapig sa ribagyo. Narban ti balay mi manong Nemi. Iti makadanon kami ni covered court manong Nemi adun digiti nadanon mi. Nagsukat kami nga dagos. Kadidi bapan tumawat ti asawa kiti na napudot nga danom tadag papaboret. Nagkakape kami manong Nemi tadayin tugot mi. Nagreklamo manin ni Rohel nga inauna nga kapsat ko. Uno inauna nga anak mi. Nang naggraduara to niti high school next year. Kino kasi lakang kalahin ti mapaspasamak ka na tayo. Mabagbagyo tayo. Basta tiyempo ti managbagyo. Marakrak ti balay tayo. Bangunin tayo tumanin. Kat kaskas di nga. Mangalap kay laeng. Kat nabasit lang ti makalapan nyo ta. Rut-rut ba't nga sigay. Iti pagkalap yun. Pana. Mamanum panaan nyo. Manit. Ang nuagmalas kayo. Ako pa'y maalo yung sidente tayo. Sa pasarag tricycle kayo. Nung daduma. Magkipaspasada. No kasi lang di mapaspasam ti biyag tayo. Noon, nakakadadong hiwat ti mangan. May kanak to nga ta, ti gundaway ng college. May kanyo ka ta, tinaranya ka masakbayan na kayo, at kami nga limang anak yo. Hindi kasi lang mapaspasam ti biyag tayo, kasanong mapasanso tayo. Rohel, kananak ko, dungay kayo. Saan tayo nga mapukawang tinamnama? Aging kasi bibiyag tayo. Saan tayo man ang liwat na mga na? E din ito, gagangin lang dito, panubog ti biyag. Saan kayo kumamapukawan tinamnama? Pumintas tumit lang ti biyag tayo. Tulungan nyo lang ti bagyo. Agrigat tayo amin. Pasaran tayo amin ti rigat. Awan balagi, noon rigat. Kayat kung agagadan kayo nga magibaga. Saan kami ang mapukawan tinamnama ko na yo? Sige. Saan kami ang mapukawan tinamnama ko na yo? 1, 2, 3. Saan kami ang mapukawan tinamnama? O sapay ko Diyos ko. Sapay ko Kasta, tikayat ko, anak ko, ngaramidan yun. Tengkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan, ti lagip tinapalamas ni Celestino, iti probinsya, ti Cagayan,
nga dahil ito kompleto ngayon kay tumangigan into no aldaw, alas 12, alas 12:30, hanggang iti alas 2, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 papagayan. Di ba kasalitaan ni Celestino ket isuti may katalo ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti January para iti tutuloy nga Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaem kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti parang imatmaton di station manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagidak kakadakkel nga premyo. Deto'y madama ita nga pagboybuyaan nyo kadiso ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like kada ti video tayo, like and paki-share. Kaya saan kayo pa nag-follow iti page ni paring Ray, paki-follow please. Yeah, paki-follow. Kaya ito no sorry. Ito no may upload dato nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma iti Facebook, YouTube channel ni paring Ray. Yeah, ag-subscribe kayo kuma. Gagawin kayo kapsat. Tapos nito sta, at insigida, mabuya yo diti live, kaya may upload nga video tayo, papagayam. Okay ba? Kung ko na yun, ha? Charan. Tararan. Kahit pakasalita ni Celestino, hindi ito ituloy nga ibasa. Iyababatay lang. Tapnumapnik kayo nga agbasa. Agdingeg. Dingin yun tuno aldaw pawagayam. Kaya ni Manong yun namin dito, Nemi Ruiz, host ti Lagip Tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Okay, agi-share palamat. Yeah? Kaya nag-share kayo kumamit. Yeah. Taran. Please share. Ket ang tamandinggan na to'y kwa. Pakablaw na to'y the presenter 2025 in behalf kani Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kapsat. Paki-share. Paki-dinggan na to'y nga pangablaw na kada tayo. Ito na. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Rey Fiesta, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin sa ngapada. Yan. Yan ni Lerma Fagaragan, the presenter 2025 in behalf kani Rey Fiesta. Dengat pa na to'y. Awis kadagita mayat nga agsurat iti programa tayo nga Lagip Tinapalabas. Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award iti maikaupaten nga tawen iti Search for $1 Million Amazing Story 2026 iti Lagip Tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag ket maawis kay amin tingkay panakisalip. Dagiti paganurutan, umuna, mabalin amin ti makisalip. May kadua, true to life success story. May katalo, may computer sa may isa iti email address nemiruiz@yahoo.com. May kaupat, agadidog laing iti 2,500 to 3,000 words. May kalima, ilanad tipod nung anagan kan address dagiti akin pakasalitaan kad nagiti nangisurat. Ngem no diyo kayat may patangatang tipod nung anagan kan adresyo, mangilanad kayo ti pen nemyo. May kay nem,
Ag ipasurot kada gitiladawan nga mga ipanagnek ti kinapudno ti pakasalitaan ken voice clip boses takin pakasalitaan nga gatid dugla iti 10 to 20 seconds or italulaing. May kapito, may erogi ti pasalip iti January patingga ito November 2026. Sa nga pulo ket maysa dagiti mangabak a grand finalist dagiti monthly winners manipod January to November. Nga dagiti ito, dagiti agsasalip para di panakagunod kadagiti grand prizes. Dagiti premyo dagiti mangabak. Best letter of the week. Iti kada lawas, iti kada bulan. 1,000 pesos. Best letter of the month, iti kada bulan. Aganayan nga 2,500 pesos. 5 dagiti mangabak para kadagiti grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nagitoy nga 5 ket umawat na pay iti plaket iti pamadayaw. Maulit to nga may bansa dagiti grand finalist iti maudi nga lawas iti November ken umuna nga lawas ti December 2026. Sa may waragawag to dagiti nangabak ket awaden danto ti Premuda into the December 16 akasang iti main sponsor tayo ani Reynaldo Ray Fiesta. Iti mismong estasyon ti radyo TCJC kabayatan ti programa nga Lagip tinapalabas. Iti alas 12:30 gingat alas 2 ti malem. Tapdo adadang masurutan digiti paganurutan. Kanayunan ti dumngeg iti Lagip tinapalabas iti kada 12:30 Lunes aging iti Sabado iti TCJC Action Radyo Lawag. Hawaii USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1,000,000 Amazing Story 2026 Upaten Atawen. Yan, upatin nga tawan. So, ang surat kayo. Sige na ba na mga bibuya kanya kita? Thank you for watching ni Arthur Agmata ken Istango. Ni Josephine Istango ken Dadumapay nga agbibuya. Okay, hindi nga rin ituloy nga iba sa papagayam na pagkasalitaan ni Celestino iti probinsya de Cagayan may katlong ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti January iti Hawaii USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1,000,000 Amazing Story 2026 iti programa tayo nga Lagip tinapalabas. Ituloy to yun nga basa di pagkasalitaan. Kalpasan dedi nga bagyo manunemi simingising manen ti init akaslawan tinapasamak. Nekkan kami manen ti sabali nga aldaw ken sabali nga namnama. Babayan di ba nagtitinulong mi agkakabarangay na ipatagdir ulit manunemi ti balay mi. Digiti saanin nga mabalin na maikapit ulit at doon digiti nangiriated, nangitunar tapno mabukil mutlayang ti balay. Ket balbaliw manunemi nga nagtaray ti kinama nagrigat nga biyak. Dito lugar mi manunemi iti laod baybay ket mangalap kami. Ket iti daya damat digiti agtaltalon mapangkamangkitalon kamakigapas do tiempo iti gapas ken talon. Kuwen manunemi adan iti 4th year high school ni Rogel nga inauna nga anak mi. Idinto tadama ti 2nd year high school ni Lydia nga dyan na. Elementarya pa lang, tiyan, digiti talupay nga nakmi man. Mabanak man nagkalap, siyempre. Impakat ko manin, tirot-trotin nga sigay ko, kalpasan na, di matyananin, ti tangrib. Malapanak mo tin, bimatok-batok, iti labas ti tangrib, tapno, agsapul ka rin, di mabaling ko o panain. Hindi malpasin ti pa nagkalap ko manong name na pang kuning lako Di mabaling ko nga ilako ket adamat talo kasut manong name nga naglako nga ited ko iti asawa. Dito lang. Kana nangarot ket sungot ti nakalapak. Kas ano nga makalakalap ket adu ket kastamo ti pagkalap mo. Manangarot sa di or ti pangalak. Digaw da bangka. Trot-trot nga sigay. Baga tanda kita na panaa. Yanus mo na na.
Gatang ti bagas, kanda duwan pa yung kasapulan. Kanya yatid mo ito, kabalon di kita anak mo, itong bigat man eh. Dadamat na kiti kong tao, yung anong naming yung nakagbaniit, itirabii, flashlight lang ti silaw ko, manong naming, patukod. Nang ibatigak itay, kaditi na sigayak, iti inalap-up ko nga pagba, isot pagapan ko. Ala na piyamat ah. Hindi mabigatan na kakit, damat. Nasurok nga 2,000 anong nimi naglakwak ni. Kit umis-isim ati asawa. Kastoy kumakang kanayon, lakay. Celestino, kumaa. Ngayon madla dumat ti panagmalas. Manong nimi manumanin a bagyo iti day di nga tawen ti linasat mi di muprak manin iti lugar mi. Ngayon saan ko nga nangigpay kini Rochelle da dyan negatibo nga panunot na. Tang? Nang? Patinggan tumot lang na gito eh. No lagi di kabailan na kapag basahin iti ko college. Ikarit ka na kayo. No graduarak. Tulungak to, git kakabsat ko. Agtitindulong kami nga kakabsat. Wala na ko. Naimas nga sa grabing di balik eh. No pagrigatan tayo. Tulungan niyo ti bakiyo. Nang na kang nga, Rohel. Kabailan mo ten, di pa man nagpanag, banit. No kasta nga awan ti klase. Ngandang. Dati ito bakasyon, siyak ba nga kalitsak. Talatabay-bay ti pagyanak. Nalingak mo nga pana. Nalingak mo nga baniit. Kaya di turpusin manunemi ni Rohel iti high school. Pimaala kami basita. Pimansit kami mo. Barbecue. Siyempre, adumat-ad, iti imay. Manunemi pampanunutin mi iti asawak. Noan yan to, asanun to, no adan to ited mi kini Rochelle nga aramaten na nga mapan nag-enroll sa jay toge garaw no sa jay apari. Anong nami nagagutmat kid din ni Rochelle manong nami nga mapan nagkalap ket ti bakalapan na ururnungan na. Idin to tani Lydia nga adyan na manong nami pasarimet mapaddagang kat nga gina iti ikan nga ilako da iti suro. Ado nga rigat. Ngam dyan hindi mi ipalubos nga hami makompleto ti mangan. Aging gang iti may sangal daw manong nami na dawel kat sa anak mapan makapagkalap. Yung may ni paring darisket ko na. Pare, di ka mapan nagkalap at na dawel. Malaksidan no, dawalam ni baka mo. Ngayon saman ni baka mo. Bakante ita, di ba isang tricycle ko, nakayat mo, yung kagpasada. Ay, alamang nga ro, pare. Napintas man timay. Dati tutulbak. Dagasam to nga ro din ah. Basta 150 di boundary ah. Ken pultangan to gasolina. O sige pare. Sabi ko mata, mapasada kita. Sanak, nga napan ka nagiti ba, pag-urayan ka nagiti pasaheros, manunemi, no di kat, nagwerwereta. Pasaray at maalak nga maysa, tulnog ko, pasaray dua, pasaray kabaybayag sa dumanin makapasahero. Pangaldawan manong nemi katapanag iti karinderi nga nangaldaw. Pare, Celestino. Ita mo ba nagpasada ka manan? Italayan nga dabakante nga tricycle pare. Uray no kanayon kalatad ta baybay. Kanayon ang panagbuenas, adadot panagmalas ka. Direte gundaway nga madipay nga sidain ko makalapan. Taka sa numot kami kita dedimot na pagkalap mo. Gumatang ka kami na kada di moderno pagkalap. Gumatang ka kami na ati bangka di motor mo tapos makadayo ka mo't nagkalap. Ken tapos saan kaya problema no dumteng ti bagyo pasemanto mo di balay mo. Dumteng tulad pare. Hanggang mapukahon tinamnama. At danamnama nga gururay ka na kami. So nga, niuwagur ka, 5 kaim ti putot mo ya. Agkalit dun di inauna. May ibaon mo nga tayo iti eskwela. Sapay ko man, nangurak at nagagat nga mapan nagkalap. Ay inauna. Aguro ornong para ti paragmatrikula na. Uray da maornong na, da pagmatrikula na, kada nga sumasarunong o panagbayad na. Kapalan nyo nga da. Sapay ko man. Baga tinag nga high school graduate lang nakita anak mo. Mangalap kada mapanagkatulong. Jack itulog na mawali pare.
kasano ko mga rod. Laman? Tsak mabukawan tinamnama. At agur-uray nga namnama para kada kami. Alas 3 nga tan manong naming iti ayat oras ti malam idi ta agpapaamyanan agsapol ti pasahero idi adda madlaw ko manong nami. Ano di? Sarden ko sinublyanan. Kitutak. Pitaka? Ang umat nung balang da kabota. Kasi ka barbaro umat pala pitaka. Ken pinidot ko manong. Idiloktak ti pitaka. Kwarta. Kinitak taglawlaw no adra kakita kaniyak manong nami awan. Yung kabil ko tiyo ti sidecar. Ti tricycle ko sa ako intuloy ti nagpaamyanan. Idi adda pasahero kon manong nami inalak ti pitaka sa kuin sakbut. Idi may tulod kon ti pasahero na panak iti may nga lugar nga awa makakita kanyak iti igit ti baybay. Awan ti matataw. Linoktak ti pitaka, inuwal ko ti kwarta, binilang ko manong nami eksakto nga 2,000. Uno 200,000. Duwagasot aribo pesos. Makagata na ako ni tibaro nga sigay ko. Ken, manong materyales para balay ko mga sementado. Hango manay. Sigay adu nga sigay. Bangka di motor. Hango manay. Hindi talabitat ka nato nga kwarta. Pag interasak ka di, sino nga tataking ko ka? Ken pangusaran na nga ta. Ospital, adda itasidag ti ospital. Tinakapituta. Nagdesisyonak manong nemi. Apay nga, dagusak ka nag-interes. Saan nga rumbay nga pag-interesak ti sangko ako ka? May bus dito nga kwarta, listo lang may bus. Kat no may busin awanin. Ngayon no may sublik, sigurado nga saan tupulos nga agpatinggaw amang mangig ko. Nagsayaat ka nga tao. Tadi mo man nag-interesan dito nga kwarta. Insublim. Ngayon sa din pang isublak, isugok ka rin iti pulis. Anong nemi, idiadda akon iti lugar nga nakapidutak iti pitaka, adadaan nga van, nga nakaparking sa adadim saag. Kasla da sapsapulan do. Nisarden ko ti tricycle, manong nemi, ket imasedag katakuada. Sir, da sabi ni birukid yun. Baka dito itinakay purwakan na jay pitaka. Nga naglaon iti kwarta. Siya ang sinumblianan mi. Dito yung amin nga ko nagbulok dito yung pan mi. At kasano, tsaka mo, hindi kasano. Maramat na dyan nga kwarta para iti operasyon ni Papa. Mano ka di tinagyan, sir? Abagiso nga 200,000 pesos. Color obe, wallet, uno pitaka. Isong araw dito, sir. Dito, Nagyamang kami, kapsat. Nagyamang kami. Nagkasaysayat ka nga tao. Kastoy, isurat mo ito na ito yung papel, kompleto nga nagan kan address mo, tasubyanan da kanto. To, may kamtog supapakit kinagpag mo. Sige, sir. Uri saan yan? Sige, isurat ko rin tinagan. Naanpod nga nagan kan address ko. Naragsakak nga nagawid manong nemi tayo nyawat kumit kini misis ko na dyan napasala kalbasan nga nakaboundary kini sublikon ti tricycle ni paring Darius. Naragsak ka. Idinto ta. Dadatulat ited mo. Nagrigit yung pasadaan na talaga. Napya lang Dapat imbitas maglanong inkagpana. Nung makatsamba ka. Ribuno ka at magyawat mo. Yung dyan karot makatsamba. Awan ti dumawi. Uno awan ti mapanaak. May nakagapana. Manong nemi inistorya iti asawak
tinapasama. Wala, 200,000 pesos? Abin sublim. Norma, ikatamtan yaman nga madi nga panunod. Pag interesam ka din sa mo ako ko, sayang. Giminalo da tinagan ka na address ko. Kung may dando ko nagsupapak. No mapesang WhatsApp sa pulan, ti pa nagsupapak. Dandani idin pa nag-enroll manong nimi, idita at damasa nga ilimi, naglugan ni tipan. Dedo naman lang dediban ah. Ken malasing ko manong nimi tinang subliak ti pitaka. Nga naka-wheelchair manong naming hindi saagda nga lakay. Celestino, hawan sir. Ito gawin ti balayo, nanumukam lang sir. Kang kalayon kang mabagbagyo, marmarpog ti balay mi. Ni papa, iso idi ti na-operar, kanita takayanan, ing asing-asing na nga may nakasarungkaran. Celestino, wan sir, ti kayat mo kidawan ka na kami. Sir, agbasan to ti college, dito inaunang anak mi. Kada pagbasaan mi. Kaya ore pwede kita anak yo, nadaduma. Agam, handa ka dito kayat mo. Mangalap ka, hang kadi. Wan sir, gagangay lang nga, mangalap. Awan ti moderno ang pagkalap mo. Awan sir, ginaudan lang. So, kaligagumon ti bangka di motor, kaya di moderno ang pagkalap. Awan sir, no aday gatang, kaya ti balayo. Masapul nga nalagda, tapno saan kay nga ag problema no bagyo. Akit uwan ko nga sir. Sige. Muna ti balay, albasan na, ti moderno pagkalap. Di sir, dumot nga amang niti yung hindi. Sa mo naginterasan da dya kwarta. Kat na tuloy ti operasyon ko. Iso nga na ispala. Siga tinaramat ni Apo Diyos nga nang ispala kanyak. Kaya't siyempre, agsupapak kami. No anyaman, ti kayatyo, ited mi. Kaya, ikangka ti moderno pagkalap tapno adot makalapam ket may kamti naranyag masakbayan dagiti anak mo. Agyaman kami, sir. Diyos ko, agyaman kami kada kayo. Kasta nga ro tinapasamak ba ng name ado dagiti mas daaw inagbalinan nga semento ti balay mi ket no kasta nga agbagyo saan kaming agbakbakwi. Kaya do idi ti mas daaw manong name di madaan akong ti bangka di motor ket makadayuak maten nga mapanagkalap mapanagbantak hunog ka konforme iti mabalin pagkalap moderno manong name ket kang kanawin kaming agswerte. Iso nga nagbalagi amin digiti anak mi nakapagturpos da iti kolehiyo ket adda amin ni napintas at trabaho da. Ket nagtultuloy matlata maron nemi ti kadda ti asawak tinulong kami nga pasaray met umay ang kalap isuna. Kaya nangasawen napagturpos men digiti anak mi adulat tamat ti sumsumrek kada kami nga digitoy ket iburburay mi meten kada kasapulan iti tulong. Nga kas kada kami idi ang marikri. Dito nga ron, ti makasaritak, manong nami, kadagyaman aklaunay, tilaing mo ng iba, sakit sapi kumat, at dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga nagdangeg ka nagbuya, more power to your program. Ito yung dagyaman nga pagayam mo, Celestino, iti kagayan. Thank you, Celestino. Ket da kayo nga nagbuya, thank you, met. Datap no napimpinas at atidog ti panakabuya yo, panakangigyo at istorya ni Celestino, true to life success story na. Dinggin nyo into no 12:30, iti DCJC Action Radio, ti programa tayo nga lagip tinapalabas. Thank you, iti managbuya yo, dito page ni Paring Ray, ni Nena Patricio, thank you, good morning, ni Irene Bebe Corbus, ni Feragacos Bacani, kastawatan kini Erlinda Stavillo, Robbie Ann Agpawa, ni Arthur Agmata, Josephine Estango, ken dumapay nga nagbuya kaniya. Thank you kada kay aming nga sangapada,
Ket intaman i-acknowledge sa kiti kang kanawin nga amang tartarabay kada si page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay, kas kini Paulina Balwalwa Bautista iti Waipawo, Hawaii, ni Tina Paharit iti Canada, ni Greg Chasan Padre iti Italy, Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain, ni Adela uno Adelina de los Reyes de Vera, kastamatan ka ni Bobby Palada, ni Eva Gacula Galima, ni Berto Solatre iti Hawaii, Josephine Stango, Dayan Tagupa Balanay iti Agaga Burgos, Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ken ni Erlinda Panti Rosete iti California. Madamdama pa mo kayam. Into na alas 9, padanandak iti Dear Manong Nemi. Ang kakadwa tayo, iti Dear Manong Nemi nga page. Salamat po.